30 बीघा ज़मीन में एक पार्क बनाना, वहाँ एक जुबिन गार्ग जी का स्टेचू बनाना, ये बहुत जुबिन गार्ग के लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है और सब लोग मिलके जुबिन गार्ग को अमर करके रखना है। और बीटीसी चीफ आग्रामा महिला ने जो किया है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। আজি এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ময়ো আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 25,000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতী বা ব্যক্তিয়ে ইয়াত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ গানৰ মাজেৰে তেখেতৰ 53তম জন্মদিৱস পালন কৰিছে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। তাৰ লগে লগে বিটিচি চৰকাৰে ইয়াত এখন 30 বিঘা মাটি সামৰি এখন উদ্যান, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ নামত এখন উদ্যান আৰু এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যি উদ্যানত তেওঁলোকে বহু সুন্দৰ ব্যৱস্থা এমিনিটিজ ৰখাৰ কথা কৈছে। গতিকে মই বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে। আৰু ময়ো ইয়ালৈ আহি একেলগে এই 25,000 ব্যক্তিৰ লগত জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া SITয়ে তাৰ তদন্ত কৰি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যি 90 দিনৰ ভিতৰত SITয়ে ৰিপৰ্ট দিব লাগে, চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে, সেই চাৰ্জশ্বিট 90 দিনৰ আগতে দিব। গতিকে এটা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া খুব সুন্দৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে SIT ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ লগে লগে আদালতে নিশ্চয়কৈ অসমবাসীয়ে বিচৰা যি ন্যায় সেই ন্যায় নিশ্চয়কৈ দিব। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 79088879445 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।